Lilzo le kan monok thuta vai sun hi US election result puni ania US election chung chang Lilzo ridilo nei reng amo I don't know US direction of cho US toro US 18 sap tong su mang hala the election is not coming tu bating di ka thit da tu bating ding mai rit no alle I think ding he Biden amani ka thit Joe Biden amani rit chu lo ne Joe Biden mane ting da mati ne ana Joe Biden tu man le Joe Biden US president Image side anh em lấy pa nào mua? USA hay anh em lấy pa mua. Anh à Lilzo alo ri khawal USA em lấy pa. Joe Biden, Joe Biden chân đam alo ri so achang kang reng he. Alo var khopal. Alle tu ta vel US election kha. Tu mana in candidate hai kha. Thengel jo. Thengel mo. hril ka chia an ming mo hril wedding nu mai nu kha democratic army kha Kamala Harris ana mo inchik ro tu mana nu mai nu kha Kamala Harris Kamala Harris mo chun pasal pa kha Republican ti army kha Donald Trump Donald Trump yeah Donald Trump avatin Donald Trump atinal to la zong sakta Donald Trump Alle nu mai pakat le pasal pa Kamala Harris le Donald Trump hai hi an panin hin an elana tu man tha le meringa Donald Trump Donald Trump wow arin di meta le alo ri thak lo na ring to ba Donald Trump king din na ringa ameruk chu result su nuwa kan don na result su kan Donald Trump su atling anong tia alle Donald Trump atling ani le khan interim ilolom viam ilom no but check QS the very good is also. The very good also. Sap trong ai use that USA chile. Something kang cover. The very ngai chang. The very ngai sang. Very good. Very good. In combination la the Donald Trump atling he ilom puina thu zukhil role. Very thank you. I very thank you. Donald Trump is the MLA. Donald Trump is the MLA more. The US MLA. US MLA. Donald Trump US MLA thing Lilzo na lom pui le ne. Ani ga hit to na president di mani ta Lilzo tun MLA ding atina. Mo. The MLA is the escort doing there. The MLA is the escort doing. Okay. So I escort ai thang nung tina mo. Okay. Donald Trump hi MLA tinga Lilzo na lom pui le escort da thang chen khom an hu mani kha vai sun USA in tlang pui election result su na leng zomin Lilzo tu hi ma tran reng renga ti kai ju khrit num le interview kai ju tho watane but thank you thank you